A documentary film by Ebonyiba TV. Along the Red Volta, precisely Gallo. Not only adults who go to fishing, even children do, as you can see in the video. Afianye Gallo Duama Echiaka ma Duamenyea. Ta bridge anye bridge hoya ke owo ozana. Ta no nyebe obia chotwa aile etagodua afia amagada tonanyea. Akeva ba atienye bridge amanye concrete yo alo manye gakwe uta atia ntoba no nyinyinom ele tom ha daba no nyinyinom vuka atia vangevo ta ka ova onenema amada kema gavale bridge alazamu ela bana edi vovon topa ele very dangerous pa manye vio ta nui avajo hanyebe Sigbale sike mogatin le bridge azamo a if you le tojivu zanko le to achome ameuke le to agodo akpava kata ozana tojivu ko chona to a tanemi akpo ha afi akran wona todo ale ozana tojivu ko chona to hata tojivu border Afia a border to son almost amasiama per honu alo toakatanto no go vai amara kamanya susuka time aduamanto nto mo dizimba wa to bridge out amada kamanya dodo katayo oda silengu amada kamati aglofia ba edoma hi egafe nyayo alo kwekpere nwade ohia na o ahema amada kamanya ta ni akpomiele ta ni mi akpo ya if you about to bridge yeye to aka ya adizila ha agbo vie aka me oketere akpa ya nwa mozana gakpo fe bridge o ke bon tojivu zamo le ko chona to le Gallo do mafia tal Gallo do ma ka onye be ofe bridge a magavano function mo alo bridge agbla enu ya gavanye dollar magade sil twato sikanye Red Volta la nya akwa mo akochoto evanye do la mo sila fima dana toju gravel amagade cleansi de vieux ha okuna machichi ha onokun ko enye do lo sifia apart from agbla the tamanya agbla ko de na la fima ka bon o de na toji kuna mocho na to ha tamie de na toji ha kla toji vo alo mi kona mo ko chona to mi de na toji mi de na aka mi kona mo ko chona to that one to all call you now we Godwin ka tana fo akuma mevana la manawa alo ne master ne o